Prošla je ponoć, snimam sa prozora vile u kojoj smo odsjeli i ne znam koliko se dobro vidi na snimku, ali mi noću spavamo u oblacima. Kopaonik ima negde oko 6 sati izjutra. Evo, ustala sam da vam snimim da vidite kako izgleda svitanje na Kopaoniku. Ima nekih otprilike 4 stepena i duva jak vetar. Mene unutra kafica čeka, a posle kafice idem na još par lokacija da snimim. Idemo u osvajanje vrha Šiljak na vidikovac Treska, 1622 metara nadmorske visine. Kopaonička čuvar kuća.